Rombongan tujuh Bagasa Permino Jala Engromamu Sobat Laskero Haguna Sona Ila Tabian akan ada guna Naro Iso jadi upi kami Arane kami akan kami pasal tahu mula dia bang jadi mula dia itu hantar mula dia nang dihita sa luhuna amang pagwal pagkosi ning maksud memahami amang Buhul mengalir nasa bedang mak nak bantu sih.
Jadi di hamunan natutuan nami mula dari itu di saluhuna aka nadengan nauli nang di akuna kami akai na komuna boy itu pa saluhuna aka ulanta ulaisen acara naking satu suatu dulu. Iya, dua yang lain tujuan nami, neng pasatun nami masuk sila senrohan nami, imam itu marhide sila mata. Bang, otik susu dia beda boy tawale kami sana nak kamuna, las marohamuna na tujuan nami. Jadi ubang itu kami mah sujulu na tujuan nami ketua parna, ketua sebelum. Kedua setangkap Bapak Parhalado Sarlumo Bima Guru Kornami. Serenai penasihat kami Awang Sibolo. Dari nami Parhalado Pak. Oh, amang boru nami mak Sinaga boru Utaba. Jadi amang berkosi nami neng pasatan nami masuk ang sinas nerorami asa badang magodang na berkosi.
Jadi mula tema di tutuan nami, mula kurang pasat kami. Jadi partikienon pinasahan matu kamu nak mau lihat matutu tapasaha tutu hatta suang songinan di Natal tadi tikyon ima Natal persadaan raja yang batun subang kumalyangna ima dan yuluhon ni akka yanakon nami mau lihat ini Tuhan tabuka di bagasan dame dulsi pupetong di bagasan dame toktong di bagasan siroha jalanungan tutu manotor hita marlas niroha jadi sang yang matutu songon puda nyuputa ima rajan yang baton tung naso jadi marsiulion ima toktong saya tak ingat jadi song ninang hamuna akka naposo ni parna ditika dong paradaton pangiduan nami asa adong regenerasi